Hanno 6 secondi di prednost pred drugim prevodom.
Molly. Hi. I'm looking for Molly. I've been searching everywhere and I can't seem to find Molly. Do you know where I can find Molly? She makes my life happier. More exciting. She makes me want to dance, 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 dance. Please help me find Molly. Hi. I am looking for Molly. I've been searching everywhere and I can't seem to find Molly. Do you know where I can find Molly? She makes my life happier. More exciting. She makes me want to dance, 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 dance. Please help me find Molly.
Need you back home.
want you to be my doctor. I just want you to be my doctor. man bullshottar nu. Man är på ryggen.
Šampionke in šampioni čečovskih ravniških stopnic. To, kar se je danes zgodilo, enkraten dogodek, tega v Ravnah nikoli še ni bilo in upam, da bo to vsako leto. Vsa čas zahvala organizatorjem in seveda vsem vam, ki ste danes tukaj zmagovalci. Vsi, ki ste prevozili to strašno, zame Stramino, ste šampioni nad šampioni. Vsem tistim, ki ste zmagali, čestitam tudi vsem tistim, ki ste pomagali to narediti. Ta teden Black Hole, Črna luknja na Koroškem, je sigurno dogodek, ki mu v teh letih ni primere. Vsa zahvala gospodu Kalču in njegovi ekipi. To, kar se dela v tem tednu, praktično v Ravnah še ni bilo. Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali, zahvaljujem se vsem tistim, ki ste bili, bom rekel, na nek način v ta dogodek upeti vsa ta leta, lahko rečem, vse te mesece, vse dneve. Tega vam ne morem poplačati. V Ravnah smo zelo zadovoljni. Zadovoljni smo, da imamo ljudi, ki imajo voljo, energijo in znanje. Seveda upam, da bo to tudi v naslednjem letu občina Ravne bo poskušala pomagati, saj je to dogodek, ki si ga Ravne zaslužijo. Hvala vsem vam in iskrene čestitke. Hvala. Hvala lepa. In še hitra sprememba v protokolu. Imamo nagrade tudi za dekleta. Tako da Ana, Nina in Tanja, upamo, da sta še v dresih. Začnemo s puncami, a ne? Pri dekletih na 3. mestu za energijateam.com Ana Zupan. Ne gre takole protokola, da skličemo jih na brzino. Na 2. mestu Nina Rupnik.
In na prvem mestu Tanja Žakelj za Unior Tools Team. Ne gre takole protokola, ne? No, punce bojo dobile svoje nagrade, bomo poskrbeli za to. A so? Vse so vse. Ana je tretja, to je tamle, ja? Bravo, Ana! Nina je druga. Bravo, Nino! In Tanja, kot je že navajena, je prva. Bravo, Tanja! In na majhno pozornost lahko takoj uporabite. Hvala, punce, ni za jest. Tudi za pitni. Pri fantih in v absolutni razvrstitvi pa takole. Na tretjem mestu za Urbeja Geak, Svit Peršak. Svit Peršak. Evo ga. Moram se zadovoljiti, vse z minimalnim ozadjem. Vid še ne zna na stopničke, oni mislijo, da mora sem prideti. Ne, na stopničke, ja. Bravo, Vid. Tretje mesto. S časom 56:71. Na drugem mestu s časom 56:02 za Unior Tools Team Nejc Rutar. Bravo, Nejc! Malo gumo imaš. In zmagovalec za Mountain Bike Klub Trbovlje Specialized Andraž Jeršin! Presenečenje ni vedel. En aplaus prosim za najhitrejše tri. Andraž Jeršin, Nejc Rutar, Svit Peršak. Your venom
my mind.